yes, sumo. Yes, mama, ready. And you may yakin cancer, no. Your my sister Paulina and a day after. You may yakin cancer, no. You better free. Abus chapter. Hey, babe! Sister Paulina, we reading glasses here, China, Hebrews. Hey! Madam! Ajenkwani, Tina Tet Hayan Herbal Capsule, a drawing Tina per what to send me. Me ready, I mention glasses. Obrodi Bessie, see clear. No crow. Kinaata Hayan Herbal Capsules, a full supplement for good vision and not recommended for children below 12 years, asthmatic patients, pregnant and breastfeeding mothers. A drawing baby atwa for Tina Tet Herbal Shop. Hey, now wait. Kinaata Hayan. See clear. Kinaata drawing FDA ahwehwem agye atum se eje. Ghana TV so a breadthrough sasam hudu ayabwabwano yede ebe so mukasia wakwanso way eye kasia bote watch me live YouTube, Facebook and Instagram. Send any day you can watch me and subscribe if I me adon so sabi ade de beto bia won sabetimi aka like and share ema afofro so entimi and shebi me amaje pene amede kasia boy ebe so mo eye me da chehema ajowa. Nati asida kesie enkoma glitter and glow skincare for Kinaata herbal energy nail organic foods omo enomo asomasene aboa ema mitumidi kasie boy ebe so mo yetwa ye ho sema enji edwedi nkrato ye ba ye beto aso Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Hey, and let you be. Ain't you want to make me Excuse me, madam. I am a business partner. Mami can be being show. Kinaata venicare. So we use what? A CSC ho. Emma hoye kama. Emma hoye obey moi. Je na ko try she. Thank you. Kinaata venicare. Kinaata venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Ebusiafo mama kwa babiom edeba Ghana TV so way eye kasie bottle afeyen free and samono asie Beye nansan mu wo hwe ya brabo mu ne yesika sam ne ya memu e Ghana ha kamia kwa ese atete pansan nanu na ya sofofo aye wo mo adwen se wo mo beka wo mo ho abom akobom pa esa se Bible se ohene akoma de Nyankopon ensaya mu enti wo ye wadwen se wo mo beboa wo mo anu no wo mo abom pa ye chenchire nche pa se beye Nyankopon ebetimi abemu aboa ama yesika sam na atete pansan etimi ejina ne na so nanu na Ghana TV yetu ye ho si bonten so ne Ghana fo bi etwetwe nkomo na sei na wo mo kire wo madwen obi a kire na de so ma kire kakra na so empa ba ye nua na maso ko ne mu de mu hia ne se nipa de ye kasa tire nipa afutu ba but president ye kasa ntire no se asofo nyina so bi ne de makoka abeka se dia president ye na nyɛ onimi so kan ye document onka yes na me dia asem na soma ye nse yenka oman nanim na oman nya administrator na yenka oman nanim no ne kwakobɔ mpa ne yentumi anka oman nanim ne kwakobɔ mpa ne president ne Nyankopɔn president ne wati because on fi soro ama kasa ntire nipa direct Nyankopɔn fi soro ama mentu sika mepete o defend nipa so na aba nti amemu no mebu oman no na yenya asofofo ye betumi akasa ade akyerɛ wɔ mu sɛ de nyame asɛm tie no yɛmfa sa Bible so ɔhene bɔne bedi ade a ɔman kodi nyina esi apini nti yɛmpɛnfo na wɔn ne yɛn di yɛn wɔn ne yɛn ti ɔman nim ko yɛ kata so sɛ ne muamua so ɛna asɔfofo no bi nso so yɛ kata so sɛ ne muamua so because ni bottom yɛ wɔka asɛm na asɛm na betu so wɔbɛtu president ya ne akɔ pɛgye sika ne de amoa na no ne aka na no ato nti ɔnka timamufo ne brɛ ɛna ahɔbɔ no mu ne di dɛ for ne dia nya dia e betimi atese because you see an price no kra ye the tools no kra and so ye nu ba bia na see an price no so almost so matese no ene e camouflage o matese no kakra
be ade be chena na any 3 days no o sana double no and you see how the Ghana higher one dey gidie bia ni obi ani drivers ni dey and asem nipa e won obi ani hoji politicians here then edi because omu nyina ye camouflage to say Kufado but said they was painting mama black no to say on dey Kufado ye red and the drivers pa dey Kufado na MPP aban dey ye dey lala obi ani obeto abamo ya plomo o man pay no so atena mu bi na mpa ebo na ye bo no so se bibi ko so aje se e o man dem ayede adana se obetan wo kan na e se ase sika mpede dem na je se ase onwene ye ho what you say but se odwene ye ho dia anka sase no anka onka onye ye mutro ka sase mo dem gd se ewrade ne tumi ade nyina aye nti o se de ni to ewrade so ye mfe ni to no so timka se ye bo mpa amo no na dwena sesa na dwena sesa ka sesa dada oni adu sakra bi obesakra do man no de aye no ye ne o se bom pa ye ne sire rade na nka se gina mu maye to ni asofo de nya me ni asofo ni adu so se bom pa na ye ma panyin de me afie ni tu se bom pa mo no asakra mo ma na sesa ye di ma 14 cedi awa besura 50 Ghana 45 50 podie adena lawyer fair no se biasu ye nti e beti supra ma o man no fu anu tumu a ya man for officer e kan fuel pe o driver e kan insurance e kan spare parts e kan ties e kan car no hunyama bebre min kan dada e kan driver koto aduane ya o ya tu ya tum o koto se no de be jore ya tum se no de be hu car ni ba feeding fee o man penin konum kalipo na ya hin hansi ene kalipo ya hin o man penin o konum kal those days no na kalipo no ya hin ene su kalipo ya hin Uti ni America na. Nti ono nka sanka say emre bia me konum kalipo na ese. Na na me be di o man pe na so kalipo no price no suti no. Say say mo oh niam bi o ho no nka sa sonta. Owo mo mutu no fu. But well I don't know. So mutu no fu no nti o. Say ye na Ghana fo bi e kire wo mo adwen ebi fu aso se mra ye wo mu ye hia mpaibo ebi so sei ba bia ye dure pempen so aye sika sam na koduru no empire no ya bossa enya de a ebeboa ye na wo hwa se de eniemesi ko no me de ka ma adwen pa de a enka mpaibo ye moa ye bi wo hwa bibi ti se galamse azami esi na anu ya asofo e ko boa wo mo anu so wo mo ko bo mpaye galamse so ya de ye bo ho mpaye mani ye intimi de me hu se amemoni esika sam na atete apansan no enya ade ampaibo ebetimi aye bibi mpaye ya bossa empire no Ghana fo ye pelma ye bo mpaye party fifra na ye Ghana empire ya bo ankosi hwe pempen so ye du ye hia hihyepa ni amemu pa na etimi aboa ama Ghana ya fa ye ntuma pa edi efra nti asofofo no muntu mu hofo sa mpaye di enya ade ebeboa Ghana ewo kwan bia so hihyepa ni ye hia mampani na nado ne na ban mo na mo fe hyepa engu apono so se be betimi aboa ma yetimi afa yentuma pa edi efra expenses na droso dwale wo plan mu adoso IMF sikayi emwa ye mo hwe na ye mo yemfa hyepa engu apono so se be aye betimi afa yentuma pa edi efra ebuse ha na brama kwan ma ye de kase bono ebesi ni amaje pene America se boy ebeso mo eyemeda chihima ajowa na te asida kese enkoma glitter and glow skin care for omo se brown ma ka chon be siesie hona mani hebeto so beye fe beye no me ware azia bomodin efri utinyu kosi wo na se glitter and glow skin care for be boa papa amane ama etimi aye kama sa wo ye kokko sa wo ye tuntu bi ehia ene sa wo de wo ho be kwa akokire omo tina tete ba mema no me boche oboya no agye me so yiye we de mo amudie mo ware azia wo ye be ma na excuse no ados wo fie wati ase bomodin sa wo be bu adwuma ma wo mpa etu chede ama wo mpa be bone nsam wo bete kekea aha na chese wo nyuma esu ani wo ye be ma na wo nyuma nso ani atina teteba na mekanfo ede ma wo oba nso ahimfi o ma honche ma honye kama se be ya bra ewura ho obehu say yes we ra himfi amane sa de ya na wo ma ode pua ne white anka bone je ho ehofa ene na kwadwo beba obekọ akwesi beba obekọ kwabena beba ono so beko bomodin sawon sabekati na teteba no ni binetimi ayewo sa emwa no
Now organic foods nnuane papa ebeboa ama wapomode agina ne naso yie enemre mutu ja wedidie mu anasa wutu wedidie mu ajeje mu ade befa wasese bomodin sa wonsa beka now organic foods nnuane ni bi netimi aboa ma woni webusua diabetes wonya bi high BP wonya bi pressure yi wonya bi daisanse wudidie aduane pa wedidie mu agina ne naso brand bomodin sa wonsa beka now organic food nnuane bi netimi akon ede amao aside di ho enkoma production crew wa woje bre awhra menso meda ase papa makramo. Sorry. Oh, Doc. Yes, and you walk, Doc. I want to know your we must why she after 20 ma no see the young kukru so your stomach was said the young heartburn so as I become and then cry meaning say the fear be forcing I don't know. Test results natural say when you malaria on the moji. 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinated tomac and a tinated malake. Famano nano ho betono. Malake, anything at a tumac. I'm on my free. Tinatet malake eyema obi a wanya malaria fever ena tinatet tomac mixture eyema obi a wanya indigestion yenhwehwemu hu so wanya malaria ansa na wafa adroi. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.